Ogu abire yasiye biro bitana hirwaro Rwampala Regional Referral Hospital kandi okutanaho no kuyabira esabiiti ehwaire ebironda bibiri byatandika kuumuka. Kishata kubasa kugamba yatana keshagama yatana kana asidi konka ogati yantureba yatashitanaka yanabasa kunyoha ekikopo nga kimwe ky'obushera. Eriizooba abashaho basharamu kumwongyerayo omwirwariro rya Mulago kandi twatunga habaruha eziri kuhamya kwari kuza kuronda obujanjabi oburi kukira habwabire natunga. Abire wempinduka kubabira kagamba atanagamba abata kubyamera abata kunywa hati ya nanywa narya sokonka omubiri kurikira umubiri okugwa sesibire munonga abashaho basharamu kugira ngo umwongereyo tumutware Mulago nsima abasaho icyo bakozere icyo bagereze niwo nkiza arira kiraha namurebera ko mwananje yanye bamuragurire yaka mubiri kutonyoka aha muheru gwagwa kana koma yone bironda nimbere bakonke kintu kimbuza bwize nonanye kubaze ngo amiso ninyi namaskonga amiso ngabaso kutaheza. Omwana nubwo arabe yanarebeka nkoriyo nakira bitu nawe yatwarwa Mulago. Ebyo bikiriyaho omushija w'emyaka 30 nawe ariyo nataga omwirwariro bwanyuma yo kumwokeje omunju ahabwe entaro z'amatako mu rukiruhura. Twese batandikiranga abatrezi bakabataha umunseji aza kuba babiri batabamanya abamwe baza koraguza bagenda n'ababarubonda. Perezi nwahereza n'omutaka wa Rwenkombero omurika gwa Kanyanga district ya Kiruhura kandi ogu nagamba kuba yayocibwe nyinento ari kumubingo mu kibanja. Kuba ruhina mazima garuko oyirukanga yahunga yataho mivo kutaho munzeji ate bakurra boroti bamukingerana batweke kibiriti batweke kuno kubayosi abamwe bakumana betorone nzune mhoroshora twite ataho majingo kuko muntu omutege cyanga kandi marano na kureba zurana zibana tera polisi niho yizire atiyo kubona kakomaho bakutandika kwa statement zamko bakuzikora. Abekaye nabo batorokereyo bahunga bwanyuma yo kubatinisiriza ngo babagwaho bakaraza kandi ubwa hate nubabera no mu rwiro rwa hirwariro na hatente tuzirumuka no mukoza genzire kandi hatu bagumuze ngo twarubataho hagiro warubataho mwesha hibatereye ubwo mukayukuru nibaje kuremwa nyongo bagumuze ngo nyo kurubanguyire mbweshi nyonkanye tidarire sente zabo tinda basayiningi twari nangwa. Aba batoreke ibihandiko bya polisi aha mushangogu kandi twagamba na DPC wa Kiruhura Patrick Omara yatugira ngo bariyo bacondoze nshongezi. These people came and reported the case of arson and malicious damage. It's a serious issue that we are following up to the last point. We are only praying that he gets better, but we are following the case. We have been calling upon these people to avoid violence and wait for the issues to be sorted out. Office ni kugamba tariyo shane officer kukora neya aha bwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni.